mana sa pwede ko dito balat. Dapat mo ka na pag-ibagkag. Sino ka? Ha? Sino ka? Matinag ka pa. Sino kayo? Malaki? Sino ka? Pagkandamaga ka malaki. Sino ka? Kapaganda ka dito pa. Isak ni Kapitan Intay. Kapitan, iti na ito'y barangay. Sino kaya? Tulang sa daytoy alakay, Guryaw. Ikanak man itinanaw. Mawawa. Guryo, kunana kanyak. Uminumak. Guryo. Mawawa. Mabit lang, ama. Ikang kayo tinanong. Sige. Mangan kan, amalakay. Ay, anya nga iti si daan. Nateng kan karne, amalakay. Si kakadene, berna kontrabida. Saan? Siyak ni Banang. Ala, mangan kan, amalakay. Adto yan tikat-gatangam nga asin, kwarog. Adto'y matibayad ka. Paraw, asino jay lakay ijay balay da kapitan? Huwag nga raw. Asino day jay? Lakay mat kan kaslag kabaw. Lakay anayaw awan. Nayaw awan? Wala na, uray siyak. Diya ka mamuday dyan lakay. Nay, naggapuan na ngay. Day tati di miyam mau. Basta si Mang Baylatan ni jay balay dangkang. Aya, ay, hehehe. Amangan mat no boyfriend ni Maribanang dayjay. Ha? Anya? Noon nila di tamo ti bagbagam marituyang. Kanya nga iti ammo tayaw. Nga amangan no boyfriend ni Maribanang dayjay. Tila sasaw mat na natuyang. Di kag sasaw iti pakadadaela. Godamot ay dimdita takitaan. Sino ka kani alad? Apay akas laging tataer ka lang. Laada kaya kat no nagpugiak. Kabutang mo tinanaw. Amalakay. Kanya akabutang kumot nga ibagbagam tinanaw. Amoklatan. Akabutang mo tinanaw. Sakas na di ka agdigdigaw. Kwa, agdigdigusak mo? Katawaan. Kabutang mo ti danaw. Guryo. Saan asak ni Guryo, ama? Agdigaw. Tagat nuwang ka, Guryo. Awan. Umayaklag palamis iti ulo dito tirsinam. Apay akas lakayat mo ti agungat, kapitan. Asino ti kaungat mau? No asin mo kanday taan lakay. Papanawag ko man kat. Isugayam ti kaungat mau. Tay lakay asin magpat ijay balayaw. Hindi pa na pumanaw. Di namat amo ti pagturungan na ako nam, kapitan. Iwan nga ron. Inton intaw-taw ko iti kabakiran. Anya? Ay, nagalaskan. Apay aya akaguram jay lakay. Kasano? Kuna na laada. Agat no agak kanaw. Kabutang ko kano ti danon. Agat ti katawa ambay. Ay, kuha kapitan. Makakatawa klaan. Agam, kaslapod no, majay ko na jay lakay. Padasam nga mi resign, kapitan. Barang makatulungan ka. Kanya ka di tinagan mo nga malakay. Tinagan ko. Ket Don Mariano di Baknang. Don Mariano di Baknang?
Hoy, siguro, baknang kayo amalakay. Baknangak ikan kanto iti kwartam. Wow! Amalakay, taga ano kaya? Taga Pilipinas Ha? Ayan ni Silvia. Ibagam ta ikanak iti tiya Ay, wine amalakay. Mabit lang, tayo nakibaga kinyanti ba na. Silvia ka tinagan, mauna ni amalakay. As in, Silviana. Wen nga, Rod. Antay, ikam ka no iti tiyana. Sige, tainak ikan. Antay, sino nga tangagpay so dahi alakay? Taga ano nga ta? Apay ang nakadanon di tawi? Wen nga, Rod. Ang ay wanan tayo lata. Takaasim at. No papanawan tayo. Amangan no maisagmak. Unantay, anusan yun na? Ang kasurun niya ka. Bay amlaan niya uncle mo. Basta siyak, ay wanak. Takaasim at. Kinarga akong taplatom itiin na po, ikan sidaan. Kaya't ko titya sweetheart. Sige, mabitlaan, tayalaan ka. Apay di ka mga kuryo. Apay aswit hati awag mo kunibana, amalakay. Napintas nga ni sweetheart. Sana kaskat ka nga agat nuwag. Adto yan titya amalakay. Adi amanak, sweetheart. Good morning, Kapitan. Si kamot na ita masabat ka. Papanam. Hey, agpag na aklaan. Ay ungayam, Kapitan. Adda pa'y laang ijay balayaw tay lakay. What? Sino day jay, Kapitan? Dakam mo Boyfriend samag ni Maribanang. Ano? Sige, Kapitan. Inla ko na. Nga boyfriend ni Banang Jilakay? Handa. Kaslawin sa nga agpaiso boyfriend ni Banang. Masuro nakitikada na dito. Gapo ka day, takuna na nga agat nuwang ka. Kuna na pa'y alaadak. Nagtairak to pa'y. Kuna na pa'y akabutang kutidanaw. Kahit, gapo iti day ta, kagura mo. Ay, masuro na. Ingkakit di mangisagana iti inuman na at tsaa. Paggugusto nagayam ti tsaa. Sika nakaykayat mo na dyan alakay. Alagang-alaga mo pa. Anya, Sweetheart, kuna na pa'y kanta. ay nainteng, agkabaw day jay. Saan mo atutupan? Itaw, kung tupay di ka bakiran, tamakambon itibiyag na. Ay, di ka agar aramig iti pakakonsensyaam, inteng. Ay, naguri ka. Ingka man kit di pa public service radyo, tabarang dumdum nga di pamilya na. Wan, sige. Aramidak dayta. Taamangan no sapsapulanan ti pamilya na. Kuryaw, yalaan nakman iti danok nga inumag. Awan nagnagan guryo dito'y. Ay, isika ni Guryo. Di ka pala pumanaw. Agawit kan. No, naggap-gapwam ngamin. Inteng, apay akas tati pa nagsasaom ka ni Amalakay. Wait, amok! Isak-sakit mo. Na, Saan kat asak nga asawang ti sakit mo? No kaya't mo, di ka kayong tagasawa. anya! Silvia, aguuyong ni Guryaw. Ay, Guryaw, kakatagdigaws. Tapudot latibagan day ta.
Saan aguryo tinagan ko? Amalakay, pasensya amon ni Inteng. Ay, niinteng nga agat nuwang. Abaw ka ding agpaiso dahi ta alakay. Unukon ko na nalaan. Ay, aggabaw man, wano saan. Podno, tiimbagana. Inka agdigos, taagat nuang ka. Kwarog, si kanti mangbantay ka ni Amalakay. Tasaan amanamnaman ni Inteng. Inak iji istasyon ti radyo. Tagpanawagan naklaan. Ipakaamok nga adda si Mangbay Alakay dito balay. Sige, antay. Saan mo pampanawan tamangan no agtalaw kat maisagmak. Ay narigatay. Amangan no ko na anda pinapanaw tayaw. Sapay kasurun niyang kalmaw. Unantay. Alangarod. Agpatuloy akon, Kwarog. Amalakay, at 20 cham. Agyaman na kapok. Sipod pay. Nasayaat kan kanyak. Bayam. Patawidan ka iti kinabaknang ko. At kinabak ng mau, Amalakay. Ada. Amalakay. Malagip mo ka day, no sa dino ti lugar yaw, no tagaano ka. Uwan. Taga San Nicolasak. San Nicolas? Ay, nagadayaw. Ay, una. Ay, mabisina kapok. Kaya't ko ti agsida iti pinikpikan anitib. Ha? Ay, sige Mangpartiak, Amalakay. Katitidaan tanto daguryo kan Silvia. Takaa si Damag. Nalpasan, Kwarog. Nagpanawagan ako ni Ijay Radyo. Nasayat no kastantay. Ayan ni Uncle Mo. Diyak mo antay. Saan mo ta nagawaway? Adda siguro di barangay hula. Ay, kat ni Amalakay. Nakaturugan antay. Dinigos ko itay. Kenang parti kami iti manawk. Takayat na kano ti agsiday ti pinikpikan. Kat, nangan ka day? Unantay. Sidain kano daguryo kan Silvia tinatda. Guryo kan Silvia. Da kayo kinyangkal. Saan ka di aguryo ti awag na kinyangkal? Kat Silvia mo ti awag na kin ka? Uwin nga agpaiso. Ay, naimbag pa'y ni Amalakay. Tauray kas dyan nga agkabaw. Amo na kami lata panunutan. Agam ninting ngay. Kasurun na lata ni Amalakay. Gapo siguro, tanak ko na ni Amalakay nga agat nuwang. Ay, di nalaaklo na napudno ti ibagbagan ni Amalakay. Guryo. Apay akus ko sila panak. Saan aguryo tinagan ko? Apay nga agat nuwang ka. Di ka pa'y nagdigaws. Day tamanin ti bagap. Ay, kita tatangin mo. Dakab-kab na. Awan ba't Kagsagay-say, Guryo. Tila sasawam alakay. Nagtairak tumay. Ingka man mangalay ti tiyaak, Guryo. Ingka di nakwan ibaot. Ta saan ka ba't akap-kapin ano? Adada lumaad ka. Huwag sadut-sadut ka, Guryo. Hala na. Ingkan mangalay ti tiyaak. Tao minumak iti tiyaak. Ingka sakit din ti ibaon mo. Ino kayat mo ato maar ka? Naskan nga aggagat ka, Guryo. No, kasta. Si kagayam ti Guryo nga ibagbagan ni Amalakay, Barok. Wanana. Syakmat ni Silvia, nana. Ti may nga apo ni Lolo Mariano. No, kasta. Si kagayam ti agnagan iti Silvia. Ay, napintas ka, balasan ko. Agyaman nak, nana.
Nangagmi ti panawagan nyo iti radyo. Kat dinagdagos mi ti imay. Kat gaputan na saya at kayo at tao, ikanda kayo iti reward. Ha? Ikanda kayo iti dakkel agatan. Ita, inteng. Da kami laang kanikwarog ti agnumat iti nakal agatan. Nga intedag iti apo ni Amalakay. Apay ngay? Gapo, tada kami tinagas asikaso kan ni Amalakay. Kasi ka, ultimo mangala iti danom nga inuman na, di mo pa'y mayalaan. Iso nga ita, da kami laan kanikwarog ti agnumar. Saan da ka nga iraman? Kuha ba nang? Para burandak met. Kasyan dak met nang. Ay, saan da ka aparaburan? Na. Ta saan ka anasayaat ka ni Amalakay? Nakunampay, iday, amapan mo itaw-taw, iday kabakiran. Kuha, sorry ba nang? Sorry talaga. Saan da ka nga ikan itinaawat mi kanikwarog aparabor? Ha? Tanagalas ti ugalim, intay!